Meche mikudo huemese amimbi mando dagbe anue jero to omele yo kaka ito gudu minase ito fongbe me huemi ka hwa huemi tinle yo taiton habudesia. Miato entorbe jile homeo o aido son si azantene go gwe minde romia de wada ito ganse je khabine to ton eblo hoizenu wade bo i Senegal sin oto meton tinjain podo Senegal sin to gan po mera ho te jeton e i jonoton hore do fren bo ye do husi bo yeleo mi namo bo minando gweton mi le doison bo mera ho romia wada ede afomo moyo minain si seto Miato entorbe jile tenkpon ko ifonton le ero ye de bodo de u BPC odo emile akluno zangla eyemene ke zanu kanto ye koblo so kole ko mi de mi jeti ayoji bo kan hobio file a onwe ka indomi temeteme le yo ne mi ka mongbon mi wazo pe dia epa mi aza ekole yo ne ka na igbon aji ne mi e ka chi mi nukume aji yo vi e unanu le yo ye do ho temeteme do fene do medese do mi ton eye ayaji le yo sin o hoyinu moje mi na do gbe tono mi ne Hode vole domisi boda gonu eyele bo mina seye meche mblo mi de do mina vlon bisi kanome. Mile kudo kweme bokudo kan do hiho esea miaton do menjile fito finoleo do eje tenkpon ko fonton wenu le jenwa yimi ro tindiwe mede soron do american soron jere no meloa nukuno kuro mi mo ele fa do ofie file no yibona se ho unan do manji do tenkpon ko fonton le wenu no mo fito fino ya honton sa o dada fo meton tanti me gon fi ko de bo wa tenkpon mon koton blogbe yo nrusa to tete sa to pepe sa to me ro ya ha bo archive no le jele le to ma home e file no lobo ron lanu e ne ka gben bo mi kono supo ko ko tegbe mo lobo no do file gudo me le sedo mi ton le ye ya yoji BPC yesin owodo din akulu zangle me so gbara ndo ko enion bo mo fito vi no le ma home e insentirita aton e afile le ku tonu ye gbon yo ye mo fito vi no gege bo kan hobio ne ka gben bo ko tegbe mi je mi no supo bo ro yan fa mo le do ma home le mon o ye ti me ko ndo be jele no bo le no supo bo ro wa lo na do hen so fi meton ero do mrai bon tirio e na se ho pa kombo ulan de jin me na ho ev ganji he ti me podo be jire dun boy do jire e fi na do ko no do ran yo eni ona in da ho do ko de jin eni o azo iton be na wa boy e kana ti me ni mora goko ni bon e na tun do me jele no e won la mi de din ye kun gbon fo le se no e mi no ko blodo ma ho me yi ho no e mi ton ro ho sa o de jin e mi so ro mo pon le e mi na wa zone do no e ko plon kaka bo ko yo fo ro fene yo ko ton we su din be na Rande Jin Mena ho Stefano hosu e yeti me kpondo mejire no po le o no ko imeo mojen e no blode jin do file na si ho dalo e bon taglome to na si ho bo ayi to na ja e blu won sin ho no de jin do mi ko so e wa zanzan mojen pada mi ale ko abona so ye ne mi kana blog bon dudu e to kana so gbe do kameo e ne le bi hue mi no ton mojen we ne kana blog bon kaka bo no e na do fene o ami mana ho gan sukle mana ho gan na nduru pinpin mo na le atom mi ami adefo wa e we no e do taji e bo no de afo enion de jin mera ho Francis usa e ti me podo menjire vio e do aiton e do di do ni do le mi do no ran fi din o to mi ton ino mi ton me mi ton de ro te pon mi bo ro e mi da lo no wa sin o no aiton no jai agbon mu de jin bo e te ro ho sa ton e na ko mo ran ton do no kanje wa lo pare do menjire me de po mi po ezon me de po mi po wa de jin on jiri de ni ono do asiton le jin fito fi no le su po me no jijo azin po die me no jijo hwan die me no lo atin sai me no jigbe meno hosivonwe meno jijon do mono tede meno jijon alipa mojen meno do kan ho ne kana blogbon do ton kana so gbechu na ton mero poro do ne bi hwiblo de jin on yeti men gan po ndo menjele kan wa de bo ran hen dudu wani borando ko goni ye do e ran bo ton to lo le mi reti be no je hoki do to menji bo apon ka yon tin no nka wa zo do dian le dogbon mele le hun mi do fi o mi na si hun yan karo jitan bo na tun toro mi kun si hun no nu enele sin so jibo se ro to gule mi to me ka chubonu azanton enele vo de ji hun dudu to ro so gbe le ro adu gbon ko me ma uri enele bi huyole to wo yin bo e no to do fene de ji hun e vinu ye bo file o ye ton je do aro ye gudu bona dalo ye do alimon ton bono ron ene do ganji amo 5 ans dagbe
migosi aline no BBC sin hoje mi kana don mi me do so ko yin te ni gbe wa ya e hon ye ko inu do ibo e ko na nu gege so ye hon wa ine on me de se do matin le television ton le ya yo jibo kan ho bi o file akeza nu kan ton le mi de mi ka mo gbon aji yo yele na didi e ko ifile idoyo mi na do o gbe tonu mi yele na je didi ji do o fi e ti mi amoro menjele ki fayat suno ewe do horo frenje no kan we tin po no mejire o no indo me no kan ton le fa me fa to bo te yon no mi de so e bo kun mi ta menji mi le mi ginu fi mi de tin yo mi ko ro kenda horo no kun e mi o kenda horo no kun de su ti tengbe do azan e po no kan ton yo no e na indo e teme le yo o le o devo si huwa bo le fa de lo fa gbon na yon o Chanel folie e de su horo frenje me po no mejire le fa de su ti tengbe de ji do le si hugbe kan denu gbomo erayon do evinu mi ta mbo no yin do mi jenu kan le yo e bo no mi bo mi ginu me mi unlanu fe mi de din yo sin kan dagbe e do no kun eje e mi de pombo o ho fo menji minago si ale no mona ito si ale no to si ale no o romia no wada ito ga to eton iblo hoize da hore homen o ai do so sin azaton tenego gbe e hun kaka lobo yi Senegal sin o to meton me tela bi yele na je tin din mi ado gbe to mi te je mi ra ho to nen to lo mi amano le di mai fa e ito ga Senegal ton yo e wa pe o ijo no ton ye gbon afofo no ten to ga le ji bodo gbe mede asia han to wele ton e ji bodo so to wele so awon gon teme si wa finile iwa bo wa pe mera ho on Senegal sin to meton e o mi amano le asia to wele ton do joho in do e hle do menjile bonino e do ran to wele tintin na do ho ton ani ka zo ho mi awada e to mi amano le jinja in po to gan Senegal ton po ye don pe wele o e to gan hon e to ho ne kana blogbon pe na tin do to wele tintin na do eden akwezi kana le do bo ajo ho de so na si hu uri di ati do ho na kendo eni o ne kana blogbon bo azoda hora ho he na dosin bo Senegal po bi to po na no po bonu ko na si hutin do monto ya de ade zweke ya de ade abi o nunda ho si hudo sin bonu ko te ku ti ali no na blo ne on de so ne kan logbon bo mege na go sin don mo na so azo ko ro fi o ton pe de vele na mo azo ne kan blog gbekuli to wele o e na azo nu kon ina tin e na do hodo ho ne le bi hu ho ro mi na wada yi e o Senegal sin to me le ye jodo ton gbene hun nu kon yi bo no alola lo mo do azo nu kon itin ho gan le ko de gbonda yi yo ene hun e fine yo le miro yele mogbon yo ho taji tantan we ho mira ho boy fine lene mira ho ka gosin fine je yo romia warai era ho lobona yi mali sin to me mo je na le gine biso sin to me ne bo kanjicha e do bene to me ton pro to ne le kwantentin yo ena la lido deji wonu kon ina se hotin mi yo le doison lobo romia warai e ro okweni on zewe bo o to inside po do to ime ito bokaro hulen dele po mewe mira ho e ro yiwe mina ndo khore formido horomian wara yewa ganji yo ko so gbeta de bo gbeta le de meyon ena ndo menjile toto ko mi ton le diyan en la zone je ade bo je fene bo yan loko plata bo alo vi ko je na jeji bo to ho ne mi kan lo fi hongbon ma de yo ena to wa zonu e ko lo to na ndo ko ho gon ne bo ye me yin toto zo atole mi kan ho bi yo de ton le yo mi ko mi mogbon yo mi amano le toto gan ma utonji amos boko da honen e kan da hon to ko na vie abondante autant et un po do menjire hai no na ro kan bo na le kan bi o ya ji le de gbin din da yo ifo gbe de ti bo mi non don bo e non do autrement social e lo dion o autrement social ho do dion le go tre na hon o ni no me to ito sire ton na yon town dion e romia wara yi wa din yo ele bo yon ho gan ho do mi na ho do gbe bo wa gbe do mi flin kan dio wo nu e ko do de jira so mi wo nu yon e ba ko do pa mon ko ton wo nu e ele a so do gesi to o endon dukana wale na la le bo ko yoro pour société yo ele vo do mo de ben hon tiyon le ho e do da yi ko ni di do mleten kere o me e do lo wa de ji hon di do mleten wi wa mleten le to ile bagbon ne me keke kun ka di nda yi ho ni mi ra ho do de jira yo le me keke ru nu do romia wa da yi na si pe nu ye odian ye me no wa kwezo le yo no fatio no ja yi ame e no fatio no de ton no di gbe kaka me mi na vo to me mi ase o ve kaka me to no e do ton do de ji na do potin bo me flin ganji bo na yo ho nu ro me de jira we yo eti me po no menjire do le ku inu we zon mi le po ko me hon po mi na so ma so do gba ho ton no menji do le ro mi na dara yon le gbon le akwera de no bi dan bo to ito sisi no na konte ho ho ogbon yo eni wa sa papa mi bo po ko me hon po mi so ma do mi flin ro na yo do mo ko do le e azon je ho no mo ito to ko le dun kaka lo bo to mi ton ti yo ton emi wa mo ko ton de ji do
kan ho me yo noe na za to wa zo ni na akwa na de kan ho me to cha na wa zo ni na yo ene we gbo we nu we zo kaka bo me mi ton dun o martin to de ji hun e ro me wa da ikado tin bo blo de ji yo me ro fe de se la le nínú re na mo ko do sa fún inde ji o fe de so mo to bi to sile no se e kan ye me na jazon bra in to ko le karan lu le nkan ton sin o le o livaro po e so do fine ko do ndevo le so do ti bo so gun hon na no de nu bi na de yo e na ichai me in to bra so wa we de sun do in to bra so e ka be sin do kwewu abi sin do nde o kaka bo fi mi ro gan de yo lo nu wa chile na chigbon yo bo alo plata o le no chile no ku nu me aso kun so no yin wa nu me o hon e kun do o gbeta e lo e to gan so tin pa che pa po yo e kun ye me ya sin so no bo na wa to ko gan ko ne lo kere na do le ton o ye me yin aso atole de so e na do nu mo nkan ton sin le de jin hon gbeta dagbe yin bo e na ho alo na de su tite ngbe de jin bo le nu de gbon de mi o kun pon le pon do menjele no ye le ena yonu zin bo yonu sagbo yonu mebi ku ideji do agbaza me bi ogbeto mi bo mi o ka do hobo blo deji hle do menjele e so won wi we wa to ko ro sin ole ne e ko to ho de no do da ibo do mere ja e no do ho do jo home bo e ko du kan ko do e no yiji e mo no kan fle me to mo no gbeje mo do ko do eni be dini o do me wa da yo e wa de afo bo hle do menjele e mi ton ofo e na gbon deji ro pe ton e na doni desu o tite ngbedeji hon o ho e mere no di do to le we e wa zonu me ganji azan iti mo adi ko e ka hando adi nle ka hando monole tito me lo diyan e na zon bo me bi na namwe bo on na ho de jin hon ye me to le diyan po ho me hon pa ajije po e na wa zo ba sin zon le so e o tun e on je dan de na pon mi ho e o na gan lo ho e da pare ho lo cho wa o do to ho mina ya pare bo kwe bona tumi po do menjele o gbe tade bo timbe le so e ma tumi po no meje yonu fi mi tan le o kaka ilin si me ho gudugudu tan mi o mi do ko kun san so flan do po wa a gbe ta eni e a che pa ka so yo ne ka chi no fi to fi no anji yo ye le na din yo e mi ado mo je me ho le sia mina do po no menjele a che pipa yo e gbe kan do koko nu e ka gbe kan do koko nu do to e to bo jan bo no e to le ka ple bo jije ile kan bo to no ka yi mo wa su moto yo gbeje mi na to mi bana do eyan de bua eyan de su do ezesi ho pe vi o bi ku me kaka so yi ho e bodo kun ya la vo utro lo yo ezi fini yo no eni o ma ka ndagbe we yin no ndagbe si to mi to no ko yiwe do mi yi tan to pa bo ya kile me yo mi bi o fon le me yo agba ino ta do fi mi ton le yon fi mi ton le be no yiwe yo yo do pe ni na blo ni le ya no e ka do pe ni le mla blo ni le yo no e te we ka do sisi te we ka do e o fi le yo ido ni azo meta na ene e do no be do na force we do na ilo bo mi na te kon ba host na te kon no fi e be azo me bo be sin sei kaka e je CM2 yo merci do kon na o to fi ni yo fi de ren do pe pe de bo ren yo e na pole so inu kon e na o tun wa nu mi no dagbe ta o mi na do ku tonu président mi ton ko mi adu adai do initiative elo de henwa ena cheni do parent de le de bo yino do moyen bona ze fie ton ya so me a lo de elo wa dion ena sin sa ena so apapa parent de le bo na mo ton na ze fie ton yi aso me donc mi sia lo ninu nu ene bona ena sin ze nu ene do wa lo me bona yi nu bo me na kuma zo vile o eni ma pon do ke nu fata o tu eni hen vile nu mi di nu jon ton bo nu dagbe ni mo ton si me parce que nu kine jaido ai kuma dagbe di o ti tonton ena nyohu nu kine jaido ai kuma de ma do ai kuma de ma indagbe aji kwa to kan mi ton sisi jara Romial Wadayo ho des zero ateje lo vraiment ho dagbe o mi na to ku ton ni trala ase nu ene nu chonu c'est vrai que président Thomas Boni ya yo blo tame mais et ton c'était limité donc Wadaye dion que ka lycée là mais donc vraiment ça là mes parents de m'a profité ne lo dian e pour asiton parents de filles on dit bon fi alors ti kwegwe timbo pe asome yo vraiment il a regretté amèrement il a regretté parce que c'est le moment où jamais o mi me finole mi ro fe se papa no ko gbe mi de we no ro fe se we be wa no wa pa fi po bo atigba wa gbe me se ro mi o he bi mo do école le amo ina cheni ma una no po he
bon mi me fito vino le de su do côté ni o mi na gwa lo nu vile do de ko do mo po mi na yi mlan bo dam lo ya nu vile do hudo we ma tonde yo mi de su na vacan bon mi na bio mesi le de su le e de su e ni gwa lo nu mi bonu esi hu plon vile do e di do ma so ko fi o amo nu ku vivant e ni vani ye bo he ha mi bonu vile de su wa ko gbe mi de su mi na no colliger do côté ni on pe nenu e na bo o fi mi ton le na inu kon do dagbe mi ton we yin fi mi ton le nu inu kon mi de le mi na mo fifa ene le gbeta ene on vivi nu o fito fino to ito silegme yo ene mi atundo menjele sena sinu kontole ite o do yin o para kusin to ho meno azana bide sin teningbe akloza ngula mi dogu do aye ton kaka no azana atomo ide jinjan yo ne e kara si ho logun bo so mi e jawe lo nu kon don le yo ene vo jejero ho gan le ko yin gonda ye yo jinjan yin bo lin tamendo lo wezun ka tono yo ze ibene ene le bi hu wezon bo ye nu kontole e jinjan yin so mi da ho mi blo ai ho yo ko ile teme le yo ete ka gban ete ka joro ete mi na so lo fe ko sin u ne mi na blogbon hore wono na le jejoro wo le aji yo etinje mi ko ton ni ogudo yo blogbe do kle unle bo mi na je iye oponji na do ogbe tonu mi o saka lafia e wa ho do honu e wa zo ene le kaka bo fi won ton wa e wa inu kon to se na o ton eti mi po do mi jire nu boy do mi dogbe ye me no nu le nko to sin do nu kaka bo e wa fi won le mi dogbe do poropo iton le do o hota itaji e we so do ken bo mo do jile o ton bo no esi blu ni le do le na yon de jin le na vo nu togbon do titome e to horo si alin legbon e le na vo nu vo togbon do gbeta teme do azo didi bo no wa legbon e le na vo to nu gbon lo tokpon la vi mi ton le mi gbon no bi na je lo kanji bo mi mi amunu kunje keze gbon e le na vo to nu gbon do we ma teme we ma be no so ha onu mo ko ton si do me le o titome an fo blo be na le kwise o mo yo mi sin be do iton teme ka no po di bo do bo so azan ene do te bo do azo na gudo mi kuna yi lo bo so indo o tavoto bo afuntu tu na fumbla o pede kwa menji emina so lobo dono kwa mbo khabo gbeta teme so le emina si huwan kwedo koto gbeta emiton e do sena e bi hui pole din bono wole vonu so mi e na atoro to miton fio e na indo ganji bo me bi hui na mono kunu je o heze wono kon inatin bo no bi na indo ganji yo le mina so bi hui dodo wazo na de tin Metelemi ena tendo poropo miton hoe jemisi bo mi walo loka miton le mate miton leji kwa bo miton o hoe metino e dodo tene mi ejen mi kodene mi natno menjele o yeme mi onjino tobo no to sen le yo o jamari ke dolu e o yeton bo no wa yo e do yin o eton ena tendo poropo miton bono e iso